Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Kunanpish kikinwan rikushpa yachashpa katishun ñukanchik wasiyuku kawsay familia manta rimashpaka allimi kan yuyarina yaya mamakuna ima allikunatatik sakikunchik ñukanchik wawakunapajka. Llatinmi sustarinchik yuyanchik munanchik imallatapish sakinata ñukanchik churi o shusikunamanka. Shina kakpipish mana ñukanchikka sustarina yurinachu kanchik kay mundo kay pachapi ima charinakunallata sakinata. Achkakunami chayllata sustarinchik, achkakunami chayllapi yuyita churanchik. Shinapish yaya mamakuna rishka washaka kay mundo kay pachapi charinakuna imamantaka ashtawan hatun llakimanmi ñukanchik churikuna o shushikunaka chayaytukun ritukunkuna. Ashtawantikka kikin ñuka sustarinami kanchik espiritual partipi sumak alli herenciakunata sakinata. Mana kay mundo kay pacha material kullki partillatachu sustarina kanchik. Tiyanmi herencias, imawan mana randipak, imawan mana chimbapuraypak.
chaymi kan espiritual herencia. Chaytami yaya mamakunaka sustarina kanchik tukuymanta yallika. Kaymanta rikungapajka allimi kan kikinkuna ya Diospaj shimita rizana Éxodo capítulo 34 verso 10 manta 26 kama. Kaypimi rikuchikun ya Dios Israel pueblowan shuk pacto shuk areninakuyta rurashkata. Pero chinallati cada familiawan ya Dios shuk pacto shuk compromiso shuk areninakuyta paktachishkatami rimakun. Rikuytukunchik ya Dios nin kikinkuna ñukawan areninakushkata kankuna paktachikpi kankuna rurakpika achka allikunata. Achka milagroskunatami kankunata bendiciankapajka rurasha nin. Chayta rikuytukunchik verso 10 nin. Mandak Dioska Moisestaka. Riki tukuy Israelkunapaj ñawpajpimi shuk areninakuyta rurakrini. Tukuy kay pachapi maypi mana rurashka mancharinakunatami rurakrini. Kan kawsakun llaqtapi mandak Dios rurashkataka may llaqtapi mana rikushkatami tukuykuna rikunkakuna. Ñuka kanwan rurashkaka yallitik mancharina kajpimi chashnaka kanka. Chayshinallatik nitukunchik kunan kay punllakunapi ya Dios tandanakushka kriykunapaj Jesucristopaj iglesiapaj rurasha nin. Mancharinakunata, allikunata. Shinapish chaypajka kikin ñuka arenishkata paktachijkuna kanakanchik. Kikin ñuka Cristo Jesusta creyora, Cristo Jesusta chaskiora arenirkanchik Jesucristopajlla kawsanata. Shinapish llakimi kan tukuy kaykunaka chingarishka shina. Mana pi rurashkakunata mana rikurin. Mana ruran ya Dios nitukunchik ñukanchik chawpipi. Ñukanchikllatik mana uyashkamanta, ñukanchikllatik mana kasushkamanta. Chinakajpipish kay Israel pueblomanta rimashpaka kaykunatami paktachina, kaykunatami rurana karka. Ya Dios chay mancharina allikunata rurachun paykunapaj kawsaypi, paykunapaj pueblopi, ayllupi, familiapi. Ya Dios chay allikunata rurachunka kaykunatami rurana karka. Kikinpish ñukapish kuyashka uyajkuna. Ya Dios manta kay allikunata, ya Dios manta bendiciones kunata chaskishun nishpa, rikushun nishpa ñukanchik familiapi, ñukanchik kawsaypi kaykunatami paktachina kanchik, kaykunatami rurana kanchik. Kallaripika karuyanami kanchik, mana allimanta, kuchamanta. Rurashkalla Dioskunata katina, rurashkalla Dioskunata adoranamantami ñukanchikka chikanyana, laduyana kanchik, mana chaykunawan chagrurinachu kanchik. Kaytami rimakun verso 11 manta 17 kama. Kunan ñuka mandashka kunata, kan wakichikpika, ñukapish amorreo kunata, cananeo kunata, eteo kunata, fereseo kunata, eveo kunata, jebuseo kunata kambak ñawpagmanta anchuchishami. Kankuna maypi yaykugrin llaqtaman ñayaykushpaka, chay llaqtapi kawsaqkuna, kankunapak churarishpa urmana amaq kachun, paykunawan imapi tandalla ruranata pakta ari ningichikman. Paykunapak altarkunataka urmachingichik. Paykunapak rurashkalla Dioskunatapish phakingichik. Acera Diosman rikchaqkunatapish phitingichik. Shuktak Dioskunapak ñawpajpika ama kunguringichikchu. Mandak Dioska paypaklla kachun munaq shutimi. Paypaklla kachun munaq Tayta Diosmi. Chaymanta chay llaqtapi kawsaqkunawan imata tandalla ruranata pakta ari ningichikman. Paykunaka paykunapak Dioskunawan waynayashpa, paykunapak Dioskunaman sacrificio kunata kushpaka, kankunatapish chay Dioskunaman sacrificio kunata kushkakunata mikuchunmi kayankakuna. Manakashpaka kankunapak churikunapak warmi kachunmi, paykunapak ushushikunata hapingichik. Chay warmikunaka paykunapak Dioskunawan waynayakushpaka, kankunapak churikunatapish paykunapak Dioskunawanmi waynayachinga. Imatapish yakuyachishpa Dioskunata ñati rurangichikman. Ya Dios kaypi mandakun Israel pueblo taka mana tandanakuna kashkata, mana chagrurina kashkata chay rurashkalla Diosta katik harikunawan warmikunawan. Imata mana runata charishkata nitukunchik paykunawan. Katikpika ya Dios manta allikunata chaskinkapajka Israel pueblo ka paykunapaj punta churikunatami ya Dios mankuna karka. Chaytami paktachina karka, chayka mandashkami karka. Verso 19 pi chayta rimakun nin. Tukuy punta wacharishka kunaka ñukapagmi. Wagrakuna kashpa, oveja kashpa, punta wacharishka karikunaka ñukapagmi. Punta wacharishka churikunatapish chasnallatak lluksichingichik. Mayhampish ñukapagman shamuhka chushak makillaka ama shamuchun. Israel pueblo ka paktachina karka punta churikunata ya Dios paglla chikanchishpa, ya Dios paglla kushpa.
Chinallatik kimsapika ya Dios manta allikunata chaskingapajka Israel puebloka payllatami adorana karka paypaj chikanchishka punllapika. Mana chushak makilla ofrendas kunata apamushpami Diosta allinina karka, Diosta alabana, Diosta adorana karka. Ninkay verso 21, verso 26 kayshina. Sukta punllakunataka trabajanki, tarpuy punllakunapipish, cosecha punllakunapipish, samana punllapika samarinki. Kankunapaj chagrapi punta pukushka granukunata kuna kashkakunataka mandak kankunapaj Diospaj wasiman apangichik nirkami. Kutinllatik verso 19 kay última parte pinikon mayhampish ñukapagman shamuhka chushak makillaka ama shamuchun. Kaytami ruanakarka, kaytami paktachina karka Israel puebloka. Chay arininakuytami rurarka ya Dios kay Israel puebloan. Dios atik bendiciashka, Dios atik kushka animalitukunawan, granukunawan ya Dios pag wasipi adorana karka. Chaytami mandarka ya Dios Israel puebloman. Ya Dios ka pay arinishkataka paktachiktikmi kan. Kikin ñukami paktachina kanchik, ñukanchik imata arinishkataka. Ñukanchikmi mana paktachikuna kanchik. Imashinami Israel pueblo pish mana paktachirka Diosun arinishkata, chasnallatikmi ñukanchikpish mana paktachikuna kanchik. Ya Dios ñukanchikta bendiciachun nishpa, ya Dios pag allikunata ñukanchik chaskishun nishpaka, kunan kay punllami ñukanchik yaya mamakuna tukimanta yallika, kawsana kanchik millimanta huchamanta laduyashpa. Ya Dios paglla kashkata rurashpa, mana kay mundo kay pachapi imakunawan chagrurishpa tandarishpa mapayashpa. Chay kawsaytami ñukanchikka charina kanchik agllana kanchik. Kaytami rimakun ya Dios pakshimi kay primera de Juan capítulo 2 verso 15 manta rikushun ya Dios pakshimi nin. Kankunaka kay pachatapish, kay pachapi imalla tiyajkunatapish ama kuyangichik. Kay pachata kuyajka ya Diosta mana kuyancho. Kay pachapi tiyaj millay munaykunapish. Ñawiwan rikushpa munana mana allikunapish. Charishkakunawan hatun tukunapish. Mana Dios manta shamunchu. Kay pachallamantatikmi shamun. Kay pachaka tukuy millay munaykunandik chingaringallami. Ashtawanpish Tayta Dios munashkata rurajka wiñayta kawsakungallami. Shinakakpika allimi kan ñukanchik yuyarina. Ya Dios munashkata katikunchik o kay pacha kay mundo paglla katikunchik sustarikunchik. Ya Dios manta allikunata, ya Dios pag bendicionta chaskishun nishpaka, pay paglla kawsana kanchik, kashkata rurashpa millimanta huchamanta laduyashpami, anchurishpami Dios paglla kawsanata mashkana sustarina kanchik punllanta. Chinallatik kikin ñuka, ya Dios pag allikunata, ya Dios bendiciashka familiata hogarta charishun nishpaka, wawakunatami Dios paglla wiñachina kanchik, Dios pag maki pichurana kanchik, yachachina kanchik, Dios ta katichun, Dios paglla kachun wiñachina kanchik, yachachina kanchik. Yaya mamakuna tukimanta yallika yayami shuk sacerdote shina pushana apana kan. Chaytami rikuchikun primera de Pedro capítulo 2 verso 9 y verso 10 kaytanin. Ñukanchik ashtawanka kusakunamanta yayakunapag ruray ashtawantikka. Ashtawanpish kankunaka Dios agllashkakunamari kangichik. Hatun mandakpakta ruraq kurakuna. Dios paglla chikanchishka llaqta. Dios randishka hintikunami kangichik. Kankunata amsamanta sumak achiklusman llukshichik Tayta Dios rurashka mancharina allikunata willachun agllashkakunami kangichik. Kankunaka ñawpaka mana Diospaqchu karkangichik, ashtawanpish kunanka Diospaq mari kangichik. Ñawpaka mana llakishka karkangichikchu, ashtawanpish kunanka Dios llakishkami kangichik. Ya Diospaqta rurashun, yachachishun chinallatik, ñukanchik wawakunapish Diospaq kawsachun, Diosta riqsichun. Kimsapika kikin ñuka ya Dios manta allikunata chaskishun nishpa, ya Dios bendiciashka kashun nishpaka, ya Dios tami adoranata yachana kanchik, ashtawan allikunata kushpa, ñukanchikman ya Dios karashkakunawan ya Dios bendiciashka kunamantaka punta llukshichishpa. Chashnallami kikin ñuka ya Dios bendiciashka kaytukushun. Chashnallami Diospaq bendiciones ta hapitukunchik. Shinakakpipish achkakuna chayta kungarishkanchik, chayta mana rurakunchik. Ñukanchik Diosman kunchik sobrashkallata. Mana payta churanchik punta lugarpi. Allimi kan ñukanchik yurina tapurina Himalayatik adorakunchik. Payta allinikunchikchu, payta pagininga pukcharinchik shushuk punlla, paymanraqchu punta kunchik, ya Dios ñukanchikman bendiciashka karashkakunawanka, y ashtawan allita chukukunchik. Chay partepi rikushpa achkakuna mana chayta rurakunchikchu, mana chayta paktachikunchikchu. Chaymantami ya Dios manta allikunata mana ñukanchik llatik rikukunchik ñukanchik kawsaypi.
Chasna katishpaka mana rikuytukushunchu ya Dios imalla allikunata ñukanchikpaq kusha nishkata. Mana rikuytukushunchu ya Diospaq bendicionesta. Kikin llatik ñuka llatik ari nishkata mana paktachikushkamanta, mana ruakushkamanta. Kikin ñuka ya Diosmanta allikunata chaskishun nishpaka ya mamakuna chinakakpika kawsashun quchamanta laduyashpa anchurishpa, kashkata rurashpa. Chinallatik wiñachishun ñukanchik wawakunata ya Diospaqlla kachun. Rikuchishpa yaya mamakuna, krihkanaka Diospaq kawsanaka balik kashkata rikuchina kanchik yaya mamakuna. Chinallatik chaypa washaka yaya mamakunami adorana kanchik. Ashtawan allita Diosmankunata yachashun. Chashnami paykunaka rikunkakuna. Chashnami paykuna tapukpipish nitukunchik imamanta kashna ruangi ikpika nitukunchik wawakuna. Ñukanchikka manari Cristo Jesusta riksishpa, manari Cristo Jesuspa mushamushpaka hatun llakitami kawsarkanchik, hatun llakitami purirkanchik. Pero shinapish kunan Cristo Jesusta riksishkamanta tukuy allikunata chaskikunchik, alli kawsayta charinchik, sumaq kawsayta charinchik, tukuy allikunata bendiciones kunata Dios kushka, tukuy chayka kanmi Dios llamanta. Chaymantami Dios manka punta chinallatik allita kunchik nishpa nitukunchik parlaytukunchik. Ama kungarishun kay punllakunapi hipa wiñikunamanta, uchilla wawakunamanta sustarina kanchik. Ñukanchik kichwa ayllukunapi rimashpa ñawpa watakunapi ashata kungarishka shina kashka wawakuna chinallatik hipa wiñikunapi muso solterakunapi. Pero kay punllakunapi kushikuni chikan congregaciones iglesias kunapi ña sustarikunkuna. Escuela dominical tiyan, shinllatik hipa wiñikunapaq tananakikuna tiyan, sustarikunchik y chaypi ashtawan trabajashpa katina kanchik. Kati wawakuna ama Diosmanta laduyachun. Llakimi kanga ñukanchikka congregacionpi ñukanchik iglesiapi purishun krijkuna kanchik killallapish nitukunchik. Pero shinapish ñukanchik wawakunaka krij katingachu, paykunaka Diosta riksinkunachu. Imashinatik sakiririn, imatati ruakunchik ñukanchik kati wawakunapaq, nietukunapaq. Chaytami balik kan ñukanchik yuyarina. Sustarinami kanchik kay mushuk generación manta. Paykunami ñukanchik congregación, ñukanchik iglesiapi michikuna, pushakuna, líderkuna kanga. Pero shinapish allimi kan kallarina paykunapaq imallatapish ruanata, paykunapaq trabajanata, paykunata sirvinata ñukanchik congregación iglesiapi. Chaypaqka Diospaqshimi Biblia llapitikmi rikuchikun. Ya Diospaqshimi Biblia llapitikmi mandakun kuyashka uyakkuna. Allimi kanga kay versukunata rizashpalla uyachishanini. Deuteronomio capítulo 4 verso 9 pinin. Chaymanta kankunaka kankunapaq ñawiwan imallata rikushkataka tukuy kankunapaq kawsaypi ama kungaringapaq. Chaykunamanta ama anchuringapaqka kankunapaq shungupi yuyaypi wakichingichik. Ashtawanpish chaykunataka kankunapaq wawakunapaq wawakunamanpish yachachingichik. Rimakun ya Diospaqshimi kallaripika yaya mamakuna ñukanchik mana kungarina kashkata ya Diosta. Ñukanchik rikushkata, ñukanchik kawsashkata, ñukanchik experiencia Dios charishkata mana kungarina kanchik. Chaytaka mana ñukanchiklla wakichishpa, mana ñukanchiklla yachashpa sakirina kanchik. Ñukanchik churi usushikunaman, ñukanchik nietukunaman, kati generacionkunaman yachakshachina, parlana, willana kanchik. Chinallatik rimakun kay Deuteronomio libro llapitik capítulo 6, verso 5 y verso 6 kaytanin. Mandak Dios, kambak tayta Dios taka tukuy shunguwan, tukuy almawan, tukuy fuerzawan kuyangi. Kunan ñuka kanman imalla yachachishka kunataka kambak shungupi alli wakichingi. Chaykunataka kambak wawakunamanka punllanta kutin yachachingi. Chay yachachishka kunataka wasipi kashpapish, ñanta rikushpapish, durmik siririkushpapish, hatarikushpapish yachachirangi. Kay mandashka kunataka ima rikunakunata shina kambak makipi, kambak frintipi wataringi. Kambak wasi kaspikunapipish, wasi pungukunapipish kishkashpa churangi. Ya Dios mandan Israel pueblo imatrona kashkata. Kay verso kunapipish rimakun puntaka yaya mama. Ya Dios ta kuyana kashkamanta tukuy shunguwan, tukuy fuerzawan, tukuy almawan. Pero chaypa washakanin kaytaka yachachingi, kaytaka willangi, kambak wawa wawakunaman. Kati generación man yachachina kashkata rimakun. Yachachiranginin chaytaka mandashkami kan yaya mamaman. Kaytaka mana ruytukunchu escuelapi, kaytaka mana ruytukunchu iglesiapi. Yaya mamamanmi kaytaka mingashka y chaytami rikukunchik. Chinallatik rikuytukunchik riksishka verso kankay Proverbios capítulo 22 verso 6 nin kambak wawataka uchilla kakpiraq alli yachachingi. Chasna yachachikpika yuyagyashpapish manatik kungaringachu. Pipak responsabilidad yaya mamakuna. Ñukanchik wawakunata yachachina, uchillamanta Diosta riksichina.
uchillamanta Diosta cantachun, uchillamanta Diospakshimita yachachun, uchillamanta ya Diospakta rurachun servichun allimi kan. Kay Lamentaciones libro picaninmi, allimi kannin chayrih kashpa wamrarih kashpa ñuka yugut apana. Chaymi rimakun Diosta servinamanta, Diospakta runamanta, y ñukanchik yaya mamakunami, ñukanchik wawakunamanka yachachina kanchik. Chinallati rikuitukunchik, Primera de Crónicas capítulo 29 verso 1 pika rimakun, hatun mandak David rimakun paypak churi Salomón monta. Nin, chayhipami hatun mandak Davidka, tukuy chaypi tandanakushkakunataka, Tayta Dioska ñuka churi Salomonllatami akllashka. Payka chayri wamrarakmari. Hasta wampish, mandak Tayta Diospak wasita shayachinaka sinchi mari. Chay wasika mana runapakchu, hasta wampish mandak Diospak mari. Mandak David nikun ñuka churi Salomonta akllashka. Salomonka chayri wamrallami. Shinakajpipish shuk hatun trabajo karka. Mandak Diospak wasita rurana. Sinchimi karka chay. Shinakajpipish y a Diospak ayudawanka Salomón mandak Diospak wasita ruraytukurka. Kayka imata nishanin. Kay punllakunapi ñukanchik yaya mamakuna, yuyajkuna tukipacha ninchik. Chayri wamrakuna mana balin, mana yachan, mana pudinga, paykunataka imata tapukushun, imata yachan, mana balichinchikmi chayri wamrakuna hipa wiñikunataka. Hintikuna nitukun mana balin. Ya mamakuna llati wakinpi nitukunchik mana balingi, imapu mana sirvingi nitukunchik achka kutin wakinpi nishkanchik. Shinapish ya Diospak makipika paykuna allikunata ruraytukun. Chayta ama kungarishun. Chinallati rikuitukunchikmi Eclesiastés capítulo 12 verso 1 pi. Kaypi rimakunchik hipa wiñikunaman kutin. Ñahaman rimakurka chay verso kunaka yaya mamakuna runakashkata. Kutin rikukunchik hipa wiñikunamanta. Chayrih kashpa hipa wiñi kashpa Diospakta ruraytukungimi. Dios kikinta ukupaytukunmi chayta ama kungarichu. Ama sakichu kikinta nichun pay mana balinchu. Ama kikin kaduta ruraychu nitukuni kuyashka uyaj. Ya Dios kanta ukupaytukun imakunata rurangapak. Chaypakka Salomón nishka shinallati. Chayrah kashpami kanta rurak Diostaka yuyarina kanki. Llakilla kana watakuna manarij chayamukpi yuyariyari. Chay watakunapika kay kawsaytaka ñamana munanichu ningimi. Chayrih kashpa kanta rurak Diosta yuyari mashkay huchuyay. Kanta rurak Diosmi okupaytukun. Hintikuna mana balin nikpipish, hintikuna mana kanta balichikukpipish, pero ya Diospak ayudawan kanta rurak Dioswanka imatapsh ruraytukungimi. Pero chaypakka paypakman huchuyana kanki, payta mashkana kanki. Chinallati nishanini kay Lamentaciones capítulo 3 verso 25 pinikun ya Diospakshimi, mandak Dioska paypi shunguta churashpa tukuy almawan payta mashkakkunawanka allimari. Alli Diosmi payta mashkakkunawan, payta shuyakkunawan, payta chapajkuna, payta mañajkunawanka. Chaymanta chayrih kashpapish Diospakman huchuyay, Diosta mashkay, payka ayudangami, payka makita kungami. Nin chinallati verso 27 pi, wambra pachamanta yuguta apanaka paypakka allimari. Allimi kan chayrih kashpa Diosta sirvichun. Allimi kan chayrih kashpa Diospak ñampi kawsachun, Diospak ñampi purichun. Chayka tukimanta yalli ashtawan baligmi kan. Shinallati ama kungarishun, Apóstol Pablo pishnirka ñatik pakta kantaka wamrati wamra nishpa rimanman huchachinkunaman kaminkunaman pakta nirka. Nikun ya Diospakshimi pakta kantaka pipish wamrataq wamra nishpa rimashka purikungiman. Hasta wampish krihkuna rikushpa katichunka rimanapi, kawsanapi, kuyanapi, krinapi, tukuy chuya shungu kashkata rikuchingi nirkami. 1 de Timoteo capítulo 4 verso 12 pika. Chayta mana kungarina kangi hipa wiñay. Chayrih kashpa wamrarih kashpapish kikinka ejemplo kaytukungi. Chashna kikinka bendición kangi shuktikunapaq. Chashna kikinka yuyajkunatapish ñawpa wiñikunatapish ayuditukungi, sirvitukungi. Chaytami rimakun ya Diospakshimi. Tukuy kaykunamantami chinakajpika ñukanchikka sustarina kanchik kuyashka uyajkuna, wawakunamanta, hipa wiñikunamanta. Ya Diospakshimi Bibliapi rikuchikun sustarina kashkata yaya mamakuna, chinallati congregación kunapipish, sustarina kashkata, trabajana kashkata paykunapaj. Chinallati rikuitukunchik kay punllakunapi, hawalla rikunalla, hawalla entendinalla kan ñukanchik withapingapaj. Imamanta ñukanchik wawakunapaj, hipa wiñikunapaj trabajana kanchik, mana kungarina kanchik, paykunaka wiñarikunkuna, paykunaka yachakunkuna. Chinallatik paykunaka kawsayta kallaririn, ashtawan corrupción llaqtapi, ashtawan hatun llaki llaqtakunapimi, pueblokunapimi kawsakunkuna, kawsakrinkuna. Chaymanta yachachina kanchik alliñampi kawsachun, alliñanta katichunkuna. Chinallatik rikunchimi hipa wiñikunaka ashtawan peligropi kashkata.
wiñarikunkuna, wiñarikushpaka pandaritukunkuna, wiñarikushpaka achka llakipi urmaytuku achkata mishi diablo Satanás pandachikun, inkitakun, muspachikun, chaykunata rikuna yurina kanchik, chaykunamanta ayudana kanchik. Shinallatik familiakunamanta rimashpapish hatun llakipimi kan. Rikunchik shinallatik achka kipa wiñikuna shamugrin, achka kipa wiñikuna tiyanka Ecuadorstapi rimashpa. Paykunata kungarishkanchik. Wasipi kashpa mamakuna, shinallatik ñukanchik congregacionpi kashpapish kungarishkanchikmi wawakunata hipa wiñikunata. Chaykunamantami kallarina kan ña kayshina trabajanata, imashtapish runata ñukanchik wawakunapak kati generacionkunapak nitukuni. Chaymantami cada uno ñukanchik congregacionkunapika huyashka uyakuna ayudana kanchik. Paykuna sinchiyachun, paykuna wiñarishpa katichun ya Diospak ñampi. Ñukanchik wawakunapak ashtawan alli herencia kakanmi, alli ejemplo, alli testimonio tarikuchina. Diospaklla kawsana, Diospaklla kawsashpa, Diosata katishpa kawsashpa, chashnami ñukanchik allikunata ashtawan alli herenciata sakitukunchik wawakunapak. Kay punllakunapi ñukanchik gustashka, ñukanchik munashkakunata sakishun yuyikkuna. Imapak ñukanchik hipawiñi, ñukanchik wawakunapak munashka congregación, munashka iglesiata charingapak, iglesiata rikungapak. Chayta ñukanchik sustarishun, hipa wiñikunamanta rimashpaka Diospak shimita paskaychik, Diospak shimita rezaychik, wiñaychik huyaypi, wiñaychik ya Diospak shimipi sirbichik ya Diosta, y chashna kikinkunapak ayllukunata, kikinkunan wiñikunata pushamuychik Cristo Jesuspak chakimun nitukunchik, y chashna yachashpa katishun Diospak shimita kayshumanta chayshumanta ñukanchik congregación iglesia manta rimashpaka wawakuna, hipa wiñikunami kunan kay punlla, chinallatik hipa punllakunapaka kan ñukanchik congregacionpi iglesiapi kachka valikkuna. Chaymantami ñukaka yuyachini convidani tandalla purishun. Hipa wiñikuna, chinallatik ñawpa wiñikunapish Jesucristota alliningapak, Jesucristopak trabajashun, tandalla purishun, tandalla trabajashun, Jesucristopak shutita allipi churangapak. Dios bendiciarlo. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachangapajka kishkay. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuitami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.